ete egasi bakona gukira miweta weta eyiye kwa tinya na boko nyara kwa gavana na kio kwa bakona kwa tigasi eti nyinge ngo bakoire kirogo kio twatemire ko wega mu getutu mara gatatu kaba saja twatemire mara gatatu iga turabeka muntari nyamira uswatu ukire nere tokoma tiratemire mega tumobeka aria usebona maetega twajete gatokataebi munga mama karata ebi munga bona aje kende no musongo kakara timu ati musongo ya sikwa musa tata ajogo tuanjokuru kumumanya ande noara onoro jeko suka ko basi mumanyi ane tiko digita to yo ta sere akolile nyasaya tigawasiseni gawana chirisa mumanyi chikura tuachite ndire sana gusukuma abagaka oraito lakini balikonya bono echigo ikamuinaria chiasirero toira na busaiga bono mbiri kwa na bugirango tuate brenga tigatora temo moginoyo elinde na itutorore na tuare bregende ka titoto masa Gogoani Burabu constituency tumesema mama ametosa vipindi ambavyo amefanya kazi kwa muda ya miaka naelekea 10 ama amefanya kazi mzuri. Sasa tunataka tumu promote akue governor. Sasa hivi mnaona ile yenye inaendelea kwa county yetu ya Nyamira hawajui kazi. Ni vita peke yake iko pale. Governor wanataka kumwimpeach. Juzi speaker amekimbizwa kutoka kwa assembly. Au wanajua kazi au hawajui? Sisi tumesema tutafanya kazi na mama sababu mama ametuonyesha vile kazi inafanywa. 2027 tumesema mama akuwe governor hapa Nyamira County. Abangina moko ili hata. Abangina moko ili hata. Umongi na 2027 ekerevi Nyamira. Doramo. Ekerevi ngeisa ini. Nyasaya baseseni. Abantu baratakonya services na gotwanywa na mariyo banywa na amache. Ebinde mo sabo mu wimenero. Ekiti kenegeke. Etware ranch. If abantu babo getutu telete mumpon. To teranga to tereneneriyo yipo. Tonyore garam because batemire baboriri basinye bakaboriri tangani mbaira bakamori yakabari mbaira na ndiye ndiye yagatatu umunyu no sokiro declare for you bagabana banyamira batemire nero ko barwana bagije bushobani yabantu babori bagaba ndabori basinyiru mogo tuko munyu yatire igoro onye gago nyore binte bisinini ekitege sinene very little money orada tutangije school orada jisante travels abana abasike mbamanye tenyana abayuri momanyete orada binte bichiema tichecking koina nare asebiyombe igoto amobo gaba nase chibese chire takonyara ko manage tariye manage again bobo gaba na musati orobo gumene barangala watu orobo gaba abantu bagisimadizi where you come from sisi tumekutuma utoka hapa mara tena kwa bodi bochunda chitamu bila kwa ile hakuna mtu mwingine nyamba timba bodi tilimo bakawa Timothy akabori akagamba limo akawa ayo kabori kabere na ndio komnya ga theory count of Nyamira ingikera gusinya so baba we send you we have declared from here say togesima towa tena tuko tayari kukusupport ile ndokene yakabere abara indara bachorire kurwa chiward aba MCA abachumbe koro monto karogote na kogorio monto bori kiro monto kulingana na position ya yegento onye ne pare usekano to mu MCA manya ne yo mu MCA onye ne project yo magavana manya project yo gavana onye ne project yo mu senator manya project yo mu senator onye mu MCA sinyiro bakora egasi yaye mo point out motenga egasi yawe ya gusinya manda munimba etenga ba gusabira bagachipara ekine ne cyo mugabana bayigwe baminatinga uske from where you are onye ndebo mugabana twachorera abanyi no mugabana Gladys Wanga nari mata she is somebody who is in record egasi yaye erochekai okobori umwana omusinene abatenge gabana bamanyete Gladys Wanga baba etinga yanyari bosenare gabana we want to raise the number from the G7 to G21 abangina banchire
batire abonye bagabana abagaga bono we have to step down mwanja abagaga abamina nabororo bakobana ndingo tegera bari kala tu abakwanire igo oyo mama lato muskimatu ndato kukolera because chiza chiere MC itaekeo abudu kuchongea jina peke yake tafadhali ali registered as insurance cover ngajiere igo mama county asingi nchogo togoria na kinko mwerekerereke gocha sore oendo fuatiriye chibese nchiroro chikuriewa n'abantu bakora kibese nabo abatosumbete Nyamira egasi yabo rero mambya igarengera jina kinkorwani oyo niye kugento gakembe kimogoko hatutaki laundi tumesema lazima tuwatoe kwa ofisi Mandi Maria tutaanza na NCA Merara ako na siniseme ukweli MC Merara kazi yake ni kupeleka motion of impeachment while this is asleep at work. Tunahitaji hospitali na zile pesa zenye zimenyakuliwa kutoka kule. Madam Governor, ningwa na manga sinjo na njino mwana siasa ni. Asinjo siasa ne agate ngawe kurukia uraiba wanafunzi. Igabono ikatote nini nchemia na wewe gu kwa gu kwa ikatoria tu governor to fight time tutuare Minase county ya Nyamira. Ona ya ikirega kiende umogina kwa imukire na arake mirango abantu ba disability umugabira jare koretere form jeito na ajo tokonye na kirende ko jage simaiga to konta igena go chororo iko to gwera ria tonyora intoko sabanga nyasao kwa eto mo bimenebu na ide rabara ko bogabana ni mambia yemo ntwegerete ndoriko chagocha rani ko saba ikotogo chago iriliata no mongiro kareki osoile na saati akokonye Mesi mwachie gaila kwa sababu mheshimiwa amekuja hapa tu ameongelesha nani? Amesaidia nani? So we are appreciative for her coming. Wale ndio sawa ndio mheshimiwa T community health promoters kindly what they get us stipend in here wale bwana pekembe ela sibalo bara de nyingi na nelito they help us mostly in the community and I stand for the community as a social worker with the community health officer of Nyakonga Nshoro Ngosawa moba kimowe kalansero as our mother wafikirie na uweze kuwasaidia pia ni wazazi. Nimekuwa na wewe wakonye kuna community health promoter